ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሙውን ኣገደስቲ ናይ ዓለም ዜናታት ምሳና ቀጥታውን ተዘዋዋርን ርክብ ዘለዎም ብዘይገድስ ኣበየናይ ኩርናዕ ናይ ዓለም ንነብር ኣለና ኣገዳስነት ክህልዎም ዝኽእል ዝበልኩም ትሕዝቶ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳይ ክትቅፅሉ ብክብሪ ይዕድመኩም ላይክ ምግባር ድማ ክትጅምሩ ሰፖርት ክትገብሩ ኣነ እኳ ዝያዳ ነዚ ኢንተርናሽናል ሚድያ ሰብ ክሪኦ እንደዝኽእል ዝያዳ ምተምሃረየ ዝብል ግን unfortunately it's all right. እንታይ ክንገብር ኢና ሕጂ መጀመርያ በዚ ህልው ዘሎ ናይ ቁጠባ ኩናት ክንጅምር። The Trump tariff war has taken a turn after targeting US trade partners. Trump is now gunning for the Federal Reserve. That's the Central Bank of America and its chief Jerome Powell. President Trump wants to sack Powell and this fight is bleeding the American markets. Yesterday, Trump launched a new assault. He called the Fed chief, and I'm quoting, a major loser. Remember, this is a دونالد ترامب حدا كابتي لمود ترئيو ناي دونالد ترامب محضر عنده حرقينو كياس اقرقر دراما قداماي مللي ناي محضرة ويكا فيلوزوفي ناي محضرة ناي دونالد ترامب بزي اقرقرن بزي درامان تخونا يكلني قد محجي اب قداماي قصنا سلطانو نابتي فدرال ريزيرف زشومو عبزبالة دونالد ترامب استشمي جيرومي باول دبهال نايت فدرال ريزيرف زبهال نايتا ገንዘብ ፕሪንተር ሓላፊ ማለት እዩ ለንቀደ ዶናልድ ትራምፕ ሱ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ኣውጅሎ እቲ ዘገርም ንዓለም ምሉእ ታሪፍ ሃሪሙ ንቻይና ከውድቕ እየ ኢሉ እናፈከረ ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ምስ ሓደ ኣገዳሲ እሞኻ ብቐጥታ ዶናልድ ትራምፕ ክሰጎ ይኽእል ዳይክልን ከማ ዲቤት ዘለዎ ነጥቢ ምክንያቱ እቲ ፈደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ናፃ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ባእሲ ዶናልድ ትራምፕ بزخونه يكون حق زقياد مراحل كم زي كونه نعلم لخ حق يقدسه نيوشت حجر حق يقدسه بزدلي زخيديو إذا كايدازي كم وصل زدليه وأمريكاويين مريض أمه أنا إحنا دم نحوسل زدلنا ندقفنا يوم مال دقف أنسي دونالد ترامب كم تسأله زبالكو إك كمتي أنا بيزنا بركيز كبرزلنا علمنا كبس أن حقنا خلال إلى نيراني مخنياتو تي كميوزنا بري سيستم بيروقراسي بدحر مقارجة صبوك علاتنا تزاربو نزع علم أمانة زبزبز وانزع نواز نبرو دونالد ترامب تحمقه نتوشتنا أمريكا ونسلز جوز نسلز الناوتسن نقول له معري كتب له تخليقة يعني كل دما أنا كم يرترا قينا سر رياكت سلز جبرابزي نيرترا أبتنا الرادارنا أمريكا كم زي تهلو ويون زعبا إيرترا نك حاسبو عدل كم زي هلوهم جيريزا ما حدر زلوا زقا كم تبو جيرنا نريو لما لسنا بتوبيك ناتنا تعريف نقول لنا هجرات هريمو كبقى أب حتى رجزية ديل جيرو مستن هجرات شجرات فتحوا نشاينا نبينا نمقرق أرينيرت استراتيجي نشاينا نبينا نمقرق أرينيرت استراتيجي أنت خونه ولا حان تكسالت أي كعلن على سترا يدي كونه سنترال فدرال ريزيرف ده بهالما نتي انترست ريت ناتو كند زوج دلولنا تقول طبقور تسفى كند زب أي حاجة زونا ودما دونالد ترامب لما انترست ريت بزقال تفك قدل على لو يبلا له باي ذا واي انترست ريت قدل على لو انتهي مالتيو ستاك ماركت ان كريبتو نلعل انك خيز بلد عدل مالتيو سيمبلي نتي بكومن لانجويج رزيت وول ستريت بهالت ناي انفستمنت وورلد ناي امريكا يدمس لزولو بتي بوليسي ناي دونالد ترامب نتمد ما يتدو قبلو تقين انت واحد انترست ريت كقدل خلالو so that تي ايزي ماني نبتي داكاتات نبتي ماركت اسمسه مور ناب ستاك ماركت انفست كوني خل اوكي نغطس لابتي اقدر استمر درو ورقي يكون كريبتو نلعل قصهم كما تجميرا مال ورقكا all time high كم زلو معناته قبل الامريكا زلو confidence يقول سلازم And Trump himself appointed to the job in his first term as president. Now he's a major loser. Trump says Powell is choking growth by keeping interest rates high. And he's slow to react. This is failing the economy. In fact, let me read out the latest statement from the US president. There can be a slowing of the economy unless Mr. Too Late, a major loser, lowers interest rates now. So Trump is calling Powell names. لذي كم تريور لهم مستر تو ليت بلو كمون ميجر لوزر بمبال زين لمدات علاتنا توين there can be a slowing of the economy unless Mr. Too Late a major loser lowers interest rate لذي نتي Federal Reserve حلافي وتصرف زلو دونالد ترامب دما سمعتاتو ام مقلاص تحرس بالسب مراحي كم زي كونه دما I think كل سب ديفولت He wants an interest rate cut. Do it now. That's what Trump has said. And he's done this before. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. I'm not happy with him.
I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. We had a Fed chairman that understood what he was doing. Interest rates would be coming down too. He should bring them down. So Trump said, ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩሉ ብሰንኪናቱ ፖሊሲ ተጸልዩ ዘሎ ዕዳጋታት ናብ መን ከጸጉዖ ዝፍትን ዘሎ ናብቲ ፌደራል ሪዘርቭ ኢንትረስት ሬት ከጉድል ስለዘይከኣለ የስ ደፍኒትሊ ኢንትረስት ሬት ከጉድል ነይርዎ እዩ ክንደይ ግዜ ፖለቲካዊ መሳርሒ እውን ይጥቀመሉ እንዲኦም ነቲ ኢንትረስት ሬት ሃይክ ኤንድ ሎወሪንግ ስለዚ በቲ ሓደ ክሪኦ ከሎ እቲ ቁጠባ ስታቢሊቲ ስለዘየለ ኢንትረስት ሬት ከጉድል ኣይክእልኒ እንተተጉዲሉ እቲ ታሪፍ ፈጢርዎ ዘሎ ተደምሮ ካሊ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ ገጾም ክምለሶም ይኽእል እዩ ኢንፍሌሽን ፌደራል ሪዘርቭ ድማ ቀዳማይ ዕላማናቱ ኢንፍሌሽን ንምጉዳል ስለዝኾነ ነቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከም ምንሃር ዋጋታት ንምቁፅፃር ስለዝኾነ ዕላማናቱ እንድሕሪ ኢንትረስት ሬት ኣጉዲሉ ኢዚ ማኒ ስለዝመፅእ ኣብቲ ዕዳጋ ነገራት ድማ ምስ ናይ ሰፕላይ ቼን ፀገም ምስ ናይ ታሪፍ ፀገም ኣጋጢሞ ዘሎ ንክኸብሩ ክግደድ እቲ ነገራት ኦልሬዲ ናይ ምኽባር ብሰንኪቲ ታሪፍ ከጋጥም ስለዝኽእል ከምኡ ድማ ገንዘብ ብብዝሒ ናብ ዕዳጋ እንተእቲኻ ድማ ኣውቶማቲካሊ ነገራት ከም ዝኸብር ኢኻ ትገብር ምክንያቱ ገንዘብ ፕሪንት እዮም ዝገብሩ ዘለው ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እሱ ድማ ነቲ ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ምንሃር ዋጋታት ይፈጥር ብብዝሒ ገንዘብ ኣብቲ ዕዳጋ ስለዝረአ ምንሃር ናይ ዋጋታት ይረአዩ እዚ እንታይ ንዶናልድ ትራምፕ ግን ዕድል ከልይዎ ኣሎ እቲ ፖሊሲ ናቱ ቀዳሞት 100 መዓልታት መፅአና ኣለዋ ዋላ ሓንቲ ዝጭበጥ ፖሊሲ ውፅኢት ዘምፀ ፖሊሲ ክዛረበሉ ዝኽእል የብሉን ምክንያቱ again እቲ ቁጠባ ዕግርግር ኢትዩልሎ ኣትሊስት ገለ ምርግጋእ ክርኢ ደልሎ ንዑኻ ይኸልዎ ኣሎ Coming down too. He should bring them down. So Trump's attacks on Powell are getting sharper by the day, and the first casualty is the US stock market. Yesterday, the S&P 500 collapsed by over 2%. This index features America's top 500 companies. Since January, it has fallen by about 12%. Same with the Dow, it has fallen by 10%. I mean, look at this. This is the last thing Donald Trump creates the lead. S&P 500 minus 12%. Minus 12% ab 15 بملء زخا كابيد مزايو كاب بوليسي ناي دونالد ترامب. دونالد ترامب بوليسي درجة دمت أيزي. إذا جا حماق سلو زلو يكون طبعا حماق سلو زلو يكون. Just the policy ناتو مسكول العالم زخور زلو زنفت رأيو. Now انتهي مالتيزي. If you're investing in the stock market أغلق تجبر لك stay there. تغير كان نشي invest جبر مهنياتو. He is going to reverse his decision. نتوسانا ناتو كقمت ليو كغيريو. It's just a matter of time. ريفرس كجبريو ريفرس كجبر خمس غل بزح ملكتات كباكمية ما تأنتو نيشتي ريفرس ناي بوليسيز جبر لدمات ستوك ماركت كم أبزح على فون نيشتي نتي بركتات نتناي تعريف قبل اللي قالوا تقرأت توابيلي لهم تسعة مع التوزلة شود جبره كم مخجات مثل الزغل ما أسكم خونيو انتهي كجاتي من فلتة باللانجن لعلت إنك أخذلي أقدر أسمع بالينا نرزالنا بتقين دونالد ترامب نبعلو بز أوجه كينات القطبة ناتو زيادة حصلوا بتريليونات زت من جنزب دما كاب ستوك ماركت حفيف خمسة لازم. Millions of dollars in losses in barely 4 months. Today there was some recovery, but the overall sentiment has not improved because this goes deeper than the numbers on a screen. The dollar was once the global safe haven, now it has buckled. It has fallen to its weakest level in 3 years. Investors are not confident about US government bonds either. They're demanding higher interest rates. They want more returns for lending to the US government. ስለዚህ ናይ ዶላር ናይ ኣሜሪካ የንቆልቁል ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ንኣሜሪካ ምልቃሕ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንኽተለቅሖም ድሕሪ ኮንካ ሞር ኢንትረስት ሬት ሪስክ እናኾነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ሞር ኢንትረስት ሬት ክትከፍል ኣለካ ንኣሜሪካ ድማ ካብቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እታ ዝበርትዐት በትርናቶም እሳያ ብሓን ካብ ካልኦት ክንሰምዓ ዝያዳ ኣሜሪካውያን እቶም ፓትሪዮትስ ዝብሎም ሃገራውያን ዝብሎም ከማርሩ ከለዉ ዝከስምዕዎም When countries feel that cordon tightening, it actually does lead to war. I mean, this is presumably what happened with the attack on Pearl Harbor. The historians basically suggest that because the West was working so hard to deprive Japan of rubber and oil, that basically Japan felt that the only way that it could break out was to preemptively strike the United States before the United States actually had time to mobilize its military capacity. So one of the things that becomes very clear here is that as the news tightens around China, እንታይ ዝብል ዘሎ ቤን ሻፒሮ ይዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ማጋ ደገፍቲ እዩ ሃገራት ሽግር ክመፅን ከሎ ሓደ ካብቲ ፀገም ክመፅእ ዝኽእል መበገሲ ናይ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ንሱ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንቻይና ክቅርቅራ ዝፍትኖ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እቲ ናቱ ታሪፍ ትራይ ዘይኮነስ ናብ ኢንድያ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ከይዱ ኣሎ ኢንድያ ድማ
of course ከም ንፈልጣ መጋበርያ ዝኾነ ሃገር እውን ስለ ዝኾነ ኣንጻር ራሽያ እውን ተኾነ ዝተፈላለየ ድወ ጆክ ክፃወት ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ኣንጻር ቻይና ድወ ጆክ ክፃወት ይመርፅ ኣሎ ተመሳሳሊ ንቻይና ንምቕርቃር ህንዲ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ክትስለፍ ከም ትኽእል ዘርኢ ምልክት ኣሎ ዋላ እኳ ኣባል ናይ ብሪክስ እንተኾነ ስለዚ ኣብቲ ብሪክስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዘይእመኑ መራሕቲ ወይ እውን ሃገራት ህንዲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ሕጂ እውን ይንፅር ኣሎ ኣብ ግዜ ራሽያ እውን ተራእዩ ሰንኮፍ ከፍ ኢሉ ዋላ እኳ ሙሉእ ሙሉእ እንተዘይሃበ ኣንጻር ራሽያ ዝወዘቶ መግሶታት ነይርዎ እዩ ክሳብ ኣፅዋር ንዩክሬን ሸይጥ ነይሩ እዩ ህንዲ በዚ ኮይኑ በዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እሱ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዘረባ ተመሊስና ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከሎ ጃፓን ንኣሜሪካ ዝሃረምዋ እቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ፀገማት ስለ ዝገመቱ ንፀላኢና ዘይተርፍ ተኮይኑ ኣቐዲምና ክንሃርማ ኣለና ዝብል ውሳነ ወሲዶም እቲ ፒርል ሃርበር ዘጋጠመ ማለት እዩ ሕጂ እውን ቻይና እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ስቃት ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ኣቐዲሞም ንኣሜሪካ ክሃርምዋ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ ዘሎ እስከ ንኣብነት እንታይ ማለት እዩ እዚ which obviously what the Trump administration would like to do, China could pursue some pretty significant retaliatory measures. And three that come to mind right away that we've been discussing on the show are the deprivation of rare earths minerals. China controls a huge percentage of rare earths minerals. They could theoretically just stop exporting those. Two would be the mass sell-off of American bonds, try to undermine the American economy by basically killing our debt. And three would be the most extreme measure, which would be a blockade or even invasion of Taiwan. Maybe you can talk about this. እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ምዝ ሕጂ ንሕና ታሪፍ ንገብረላ ዘለና ግብረ መልሲ ክትቦ ትኽእል ንኣሜሪካ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል እዩ ናይ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ መጀመርያ ሬር ኤርት ዝበሃል ነዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ዝገብር ኣገደስቲ ማዕድናት ቻይና ተውፅኦም ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ጥራይ ተፃርዮም ነቶም ቀንዲ ሬርስት ኦፍ ሬር ኤርት ዝበሃሉ ነቶም ሳሕቲ ዝርከቡ ናይ መወዳእታ ኤንድ ዩዘር ናይ መወዳእታ ክትጥቀመሎም ትኽእል ፕሮዳክት ቻይና ጥራይ ትኽእሉ ኣፃርያ ወዲኣ ክትበካ ትኽእል ቻይና ድማ ነዚ ክትሓንቆም ትኽእል ድሮ ሓኒቃቶም ከም ዘላን ብዙሕ ዓብያት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ቻይና ብዝኾነ መንገዲ ዕረቑን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብዚ ቀረባ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብ ቻይና ኣም ጎነ ጎ ኢዚ ኣኽቢደ ኣይኮንኩም ክሕዞ ኣቕሊለ ምስኣቶም ዲስካሽን እቲ ኔጎሲሽን ተጀሚሩ ከኽብደሎም ኣይኮንኩም ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ትረመንደስ ፕሬሽር ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ካብተን ኮርፖሬሽንስ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ሓደ ካልኣይ እንታይ ዝብል ኣሎ ቦንድ ናቶም ልዕሊ 700 ቢልዮን ዝትመን ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ነዚ እውን ደርቢዮም ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብዶላር ናይ ኣሜሪካ ዓነውነው ከብልዎ ይኽእሉ እዚ እውን ብዘይ ጥኢት ከይተኮሱ ዝግበር ዝኽእል እዩ እዚ እውን ካልእ ዓብይ ሽግር ንኣሜሪካ ክፈጥረላ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ መን ለቨሬጅ ዘለዎ ድማ በዚኻ ትፈል ሳልሳይ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ታይዋን ኣብ ኣፍ ደገም እያ ዘላ ታይዋን ድማ ኣካል ናይ ቻይና ኢሉ እዩ ዝኣምን ስለዚ ንቻይና ንታይዋን ብሎክ ተገይርዋ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ታይዋን ድማ ኣብያ ዘላ ታይዋን ከ ታደሰይ ስለምንታይ ተገድስ ናይ ዓለምና ከባቢ 67% ቺፕስ ካብ ታይዋን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ንታይዋን ብሎኬድ ምግባር ማለት ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኤንጂን ጠጠው ምባል ማለት እዩ again this has also another ኣገዳሲ ስጉምቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ሓዋዊስካ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ various risks. Well, maybe I'll attempt to connect sort of the economic dynamics you started with to the invasion of Taiwan, because traditionally, particularly when people on Wall Street analyze this problem, they say, well, China would never invade Taiwan, right? It would be an economic catastrophe. I think that is a dangerous form of mirror imaging. Just to reinforce the fact, you need to develop the ability, not just the threat, but the ability to put the entire PLA Navy on the bottom of the Taiwan Strait if they do something as foolish as trying to take Taiwan. That's point one. Point two, figuring out the onshoring in critical industries. I mentioned APIs earlier. If you remember in the early stages of the pandemic, Chinese officials threatened to cut off the export. ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ዎል ስትሪት ድባልቲ ናይ ፋይናንስ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ቻይናን ታይዋን ክትዓፅዋ ኣይትኽእልን እያ ዝብል እቸም ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ንግረ መንገድና ነዚ እናርኣና እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እቲ ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣይሓትሉን እዮም ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ግብረ መልሲ ቻይና ክትቦ ትኽእል ንሱ ጥራዮም ከም ገበን ዝቆፅርዎ ዘለው ቻይና ግን ነዚ ኩነታት ዝነዊሕ ተዳልያ ዝፀንሐት ሃገር ምዃና ነቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ካልኦት ሃገራት ክፀፋፍዕ ከሎ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ዝቆርበ ይነበረም ኩላቶም ሃደምቲዮም ነይሮም ክወጥቁ ዝኽእሉ ነይሮም ናብ ቻይና ክበፅሕ ከሎ ግን እቲ ፅፍዒት ናቶም እቲ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ክሰርሕ ኣይከኣለን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ራሽያ ሪናዮ በቲ ሓንቲ ህራም ናይ ቻይና ግን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ክወድቕ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝንገር እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣገይን ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝሜምስ ዝገብርዎ ዘለው እዩ እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ፍሮንቲርስ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ዝዋግዎ ዘሎ እዩ ሓደ ካብቲ ኢንተረስቲንግ ዘሎ ኩነታት ረእዩ እዚ
Well, the ongoing tariff-fueled trade war has prompted China to return brand new Boeing 737 MAX jets, a move that shows the escalating economic tensions between China and the US. The Boeing jet, which was reportedly intended for Xiamen Airlines in China, landed back at the company's manufacturing hub in Seattle on Sunday. And then on Monday, a second jet reportedly returned from China. The Boeing jet has become a casualty in the tit-for-tat tariff war started by the እንታይና ንርኢ ዘለና እዚኣ ቻይና ካብ ቦይንግ ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ዝተሰርሐት ተወዲያ ንክሽየጥ ኢላ ናብታ ናይ ኤርላይንስ ናይ ቻይና ምስ ከደት እቲ ታሪፍ 125% ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዋጋ ክንድቲ ናይ መጀመርያ ዋጋን ናይ 50 ሚሊዮን ወይ እውን ለሰይ አይ ዶንት ኖ ክንደይ ሚሊዮን ድሕር ነይሩ ዋጋ ዕፅፍን ተደምሮ 25% ክትከፍል ስለ ዘለዋ እቶም ኤርላይንስ ቀጥታ ክመልስዋ መሪፆም ስለዚ እዛ ኤርላይንስ ቲቲ ጄት ፕሮዲውሰር ቦይንግ ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ብሓቂ ሓዘን ያጋጢሞ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ቺፕስ ዘፍሪ ካምፓኒ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቪዲያ ዝበሃል ዕዳጋ ናይ ቻይና ተዓፂዎ ስለ ዘሎ ዋዕዋዕ ክብል ንሪኦ ኣለና እዚ ኤርላይንስ ድማ ናይ ኤርላይንስ ኢንዱስትሪ ዝበዝሐ ነፈርቲ 20% ናይቲ ዕዳጋ ቻይና እዩ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ስለ ዘለዎም እቲ ዝዓበየ ነፈርቲ ዝሽየጠሉ ዕዳጋ ቻይና እዩ ስለዚ ካብዚ መይን ዕዳጋ ክትንፅሎም ምፍታን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ድሮ ነተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሕቁአን ክሰብረን ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዋላ እቲ ወታደራዊ ክንፍናቶም ኣፅዋር ተፍርዩሉ እውን እቲ ጥረ ነገር ሬር ኤርት ዝበሃል ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ መተካታናቱ ድማ ይረኸቡን ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፈጢሮምሉ ዘለዉ ፀቕጢ ቻይና ከቢድ እዩ ምክንያቱ ካልኩሌትድ ቱል ቦክስ ብኸመይ ክሃርሞ ከም ዝኾኑ ፅቡቅ ገይሮም ተዳልዮምን ትሬኒንግ ገይሮምሉ ከም ዝፀንሑን ልክዕ ኣብታ ድሕምሞ ደላ ገይሮም ይሃርሞ ኣለዉ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ድማ ክሳብ ሕጂ ምስኡ ክራኸብ ድሌት ከም ዘለዎ casualty in the tit-for-tat tariff war started by the US President Donald Trump. The 737 MAX in question was painted in the livery of Xiamen Airlines and was one of several 737 MAX jets, which are Boeing's best-selling model that had been waiting at Boeing's Sumshan Completion Center for final preparations and also delivery to China. Remember, earlier this month, Trump raised baseline tariffs on Chinese imports to 145%. In response, China imposed a 120% tariff on operations. مسكينة إذا كامباني مساكين كابز زادن يكونون قد إتن كامبانيات أبز وجن ناي هجرات كمية جرن قد يكون خمسة لعبة زي خاطري لذي زيا نفريد كلها تصريحة وكل حبرنا تي إيرلاينس بينت كوينا ناي مودة تا نجارات كتفت ميلا كابسيات الأمريكا تبقي سنة تشاينا مسكرت دروتي حق سلة تقايره ترنيفان عدا كتملس تعزيز والو منقص تشاينا دما نقولهم إيرلاينس ناي تهجر ካብ ኣሜሪካ ዝገዝዎ ኩሉ ነገር ካብ ሕጂ ዳግመ ግምት ክገብርሉ ከም ዘለዎም ምክንያቱ እቲ ስፔር ፓርት ካብ ኤሮፓ ክገዝዎ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ኤርባስ ናይ ኤሮፓ ምስ ኤሮፓ ዲል ይገብሩ ስለ ዘለዎ ንኤሮፓ ዝያዳ ከርብሑ ክእሉ ንቻይና ግን ንኣሜሪካ ግን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ግን ክሳራ ከም ዘጋጥመንን ከም ዝዓንዋን ይገብርዎን ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኤርላይንስ ናቶም እቲ ኮማክስ ዝበሃል ዘሎ ብዝቐልጠፈ ነቲ ናቱ ነገር ንክዕቢ ዕድል ይፍጠረሉ ስለ ዘሎ ከምቲ ንካልእ ኢንዳስትሪ ዶሚኔት ገይሮሞ ዘለዎ ጊቭ ዘም 2 years ثلاثة عامات أو ثلاثة عامات كتروا يخونا تشاينا إيرلاينس تنفرتي جيتس مالتي ويتنفرتي نزي سمايات قبل الأم مخانن I hope تصفى نجبر مخنيات وسط تقاتيمو إير ترادما تي إيرلاينس ناتا بزيك على العالم بزن ناي تشاينا نفرتي أنا ناير ترا بستمانجس كيت زرارو كو خدل زل نجمت فلوتي إير ترين إيرلاينس بنا تشاينا نفرتي كجمر تخوين مهنياتو اتونكو امارات زلو سو حجي كتجزا يتخلني قا مهنياتو اخولات نفرتون سلازي بلوم تو ويتنج ليست مايبي كنت 3 ساعات كونو ونخل خوني بحفشاغل ايرترات ايرلاينس ناتا ريفايف كتجبر تخينا اموداتا بزنا تشاينا كوماك نفرتي كون زخل مهنياتو نخلت عامات بحجه قدانا امريكا كسنيه زبل امنات على مالتي كون كن جنرالي مس امريكا امامين كخسر حال تدخل مدركون ازي كبيدي سلازي نجزيو بتزلوا أجابات كهدو خليهم eventually جن نابز جزءهم كهديهم. now كالي جزء نايتي كنتات كن فتنينا تي زلوا كنتات تي political turmoil بلوا حنت بزيا بروفيسور جيفري ساخس كل التناقرات connect قبل لكم كفتني بس كزيا سمعوا زيا لان كان زلا hot issues زلا. Now, Vice President J.D. Vance is on a 4-day trip to India, where he'll meet with the India Prime Minister on the economy, trade, and geopolitical ties. It's big because, you know, we're looking for in trade. It comes as one Wall Street Journal editor suggests India could be poised to take a bigger role in U.S. trade amid Trump's tariffs on China.
Hudson Institute senior fellow and foreign policy expert, Rebecca Heydrich, joins us now. Rebecca, this is interesting for him to go right to India and then talk trade immediately, 24 hours after China is warning other countries not to make deals with us. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቫይስ ፕሬሲደንት ናበይ ከይድሎ ናብ ህንዲ ከይድሎ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገርን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ከም ዝተረኸበ ይንገር ኣሎ እቲ ዕላማ ድማ ንህንዲ ዌፐናይዝ ንምግባር እዩ ንህንዲ ተጠቂሙ ንህንዲ ወሲዳ ኣሜሪካ ኣንጻር ቻይና ዌፐናይዝ ንክትገብራ ንካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ እያ ትብል ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ወይ ምሳና ኩኑ ወይ ምስ ፀላእትና ኩኑ ንቻይና ፀላኢትና ስለዝኾነት ምሳና ዲኹም ወላ ምስ ቻይና ንሃገራት ንክመርፃ ትግድደና ኣላ ምምራፅ ድማ ንመብዛሕተን ሃገራት ነብሰ ቀትለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ምስ ክልቲአን ክሰርሓ እየን ዝደልያ ምስ ክልቲአን ክነግዳ እየን ዝደልያ ምክንያቱ ለትሰይ ንቻይና ገዲፍካ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ኢልካ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብረልካ ትኽእል ዝበዝሐ ፋብሪካታት ናይ ዓለምና ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ንብረት ንስኻ ህዝብካ ዝደልዮ ንብረት ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ቻይና ወፃኢ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ቻይና ድማ ሸለል ዝብል ሃገር ኣይኮነን ድሕሪ ንኣሜሪካ መጠንቀቕታ ውፅያ ነይራ ንኣሜሪካ ክትሐጉሱ ኢልኩም ብዋጋ ናይ ቻይና ምስ ቻይና ንቻይና ወፂዕኩም ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብራ ዝደልያ ሃገራት ኣነ እውን ነፍሰይ ዝኸኣለ ስጉምቲ ቆስ ዘለኒ ኢላ ኣላ ንመብዛሕተን ሃገራት ድማ ዝሕመን ኣሎ ነዚ ህንዲ ዝበሃል ንኣብነት ቤላ ጌርያ ቻይና ኣላህያቶም ኣብ ዝሓለፈ ምክንያቱ እንታይ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ሶም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ካብ ቻይና ወፃኢ ዲካፕል ክገብሩ ነቲ ፋብሪካታት ናቶም መተካታ ናቶ ኣብ ህንዲ ክገብሩ መደብ ስለ ዝነበረ ከምኡ ምስ ፈተኑ እንታይ ገይራ ቻይና ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ዘሎ ካብ ቻይና ናብ ህንዲ ክኸይድ ከም ዘይክእል ገይራ ትሬድ ኮንትሮልስ ገይራ ዓፅያቶ ካብቲ ንሶም ዝበልዎ እተን ፋብሪካታት ኣብ ህንዲ ዝተፈተና ሙሉእ ብሙሉእ ፋብሪካታት ስለዘይብሎም እቲ ስፔር ፓርቲ ካብ ቻይና ስለዝመፅእ ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብፍፁም ክሰርሑ ይከኣሉን መሊሱ ከንቆልቁል ክኢሉ እቲ ናይ ፋብሪካት ማኒፋክቸሪንግ ኣቕምናቶም ስለዚ እዚ ወዲ እዚ እንታይ ፈጢሩ እቲ ኩነታት ማለት እቲ ኩሉ ነገር እዚ ሄቪ ዌይት ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ውድድር ስለ ዝኾነ እቲ ውድድር ድማ ብኢንተሊጀንስ ዝግበር እምበር ስቕኢልካ ብስምዒት ዝግበር ወይ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ክበፃሕ ይኽእል ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ውፅኢት ናቱ ድማ እተን ሃገራት ነዊዕ ቻይና ንነዊሕ እስትራቴጂ ገይራ ስለትኸዶ ዝነበረት መንገዲ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣንፃሮም ንህንዲ ድማ ሕጂ እውን ነቲ ዕድላት ተጠቒማ ክንዲ ምስ ጎረቤታ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናን ሽርክነትን ገይራ ንቅድሚት ትኸይድ ንኣሜሪካ ውዲቓ ንቻይና ከም ትወድቕ ገይራ ንሳ ክትረቢሕ እያ ትፍትን ዘላ ህንዲ ማለት እዩ It's a very sad reality ኣካል ናይ ብሪክስ ዝኾነ ሃገር ከምዚ ዓይነት ክገብር ምኻሉ ድማ ዝሕዝን partners. India is a key partner for the United States to counter China. Just the stronger India is, the closer we collaborate, yes, on trade, but also as we collaborate militarily through the AUKUS arrangement with the Australians. That's going to be really good to slow China's aspirations to act aggressively throughout the region. Note that as President Trump has conducted these tariffs and now has a pause on our key allies and partners, China's been going on this charm offensive to try to get these other countries not to work with the United States, but to instead work with China. So very important to see Vice President Vance go to India to make sure that they're collaborating, talking, and looking to make deals. And there's a big imbalance between the two nations, judging by like the strength and depth of the economy. እጂ እቲ ሕቶ ዘሎ ረይዎ እዚ እቲ ግሎባል ማኒፋክቸሪንግ ኣውትፑት ማኒፋክቸሪንግ ማለት ካብ ፋብሪካታት ዝወፅእ ንብረት ማለት እዩ ናይ ቻይና ዕቤት ትሪእዎ ኣለኹም ክንዲ ምንታይ ገጅፍ ምዃኑ ስለዚ ኣሜሪካ ፍርቅናቱ ጥራያ ተፍሪ ማለት እዩ ህንዲ ዝበሃል ረይዎ 0.6% ናይ ዓለም እዩ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኣውትፑት ናቱ ስለዚ ወላ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ፈቲኑ እዩ ጆ ባይደን ኢንተሊጀንት ልኒ ቻይና ክቅርቅራብ ዝፍትነሉ ዝነበረ ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍልይ ብዝበለ ብዙሕ ነገር ይፍትን ነይሩ እዩ ኣይሰለጦን እቲ ህንዲ ዝበሃል ስለምንታይ ናይ ህንዲ ፀገም መሰረቱ ትሕተ ቅርፂ የብሎምን ኤሌክትሪሲቲ ናቶም ፀገም ኣለዎ ነቲ ሞደርን ማኒፋክቸሪንግ ክትገብር ትሕሪ ኮንካ ሪሊ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ኢንፍራስትራክቸር ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ህንዲ ድማ እቲ ዛዕበየ ፀገም ናታ ፅርግያታት መንገዲ ባቡር ካልእ ኩሉ እቲ ከተማታት ናታ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘድልዮ ዘሎ ኣብኡ ስለ ዘይተበፅሐ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ወይ ዝድለ ዘሎ ንቻይና ንምትካእ ዝብልዎ ኣይክእልዎን እዮም መጀመርያ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ክዕርዩ ከም ዘለዎ እዮም ዝንገር ከምኡ ድማ ብልሽውና ኣሎ እቲ ዓዲ ቅርጦም ምሕደራ የለን ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ልክዕ ከም ምስ ቻይና ዓይነት ኮይኑ ክወዳደር ማለት እዩ ነዚ ከየማላእካ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ስምዒታዊ ስጉምቲ ክወስኑ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኮንቨርሴሽን ናቶም እስከስምዕዎ ኣብዚ Henry Kissinger, the European Parliament, and you said, to be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal.
would you offer the same advice to policymakers in India as they try to navigate the Trump tariffs? ني بروفيسور جيفري ساخس دايلت حتولا زي غازيتنيا ني ايروبا حبرت بايتوناتهم كيتكا مخريب كايوم ناي حدا امريكا زعبي دبلومات بال هنري كيسنجر زبلو محزن امريكا مخان حدا غنيايو نو صلاينا امريكا مخان حدا غنيايو محزن امريكا مخان غن قتاليو زبل كايو حدا دينجرس ويكا دينجرس كونكولت خلال ما فاتالي قتالك هناك كم زبل كايو اذا مخرزيني بوليتيكا هادنا هند خم مخر كايوم دو تبلو الله That line is actually Henry Kissinger's famous line that if you're a friend of the United States, beware. Very dangerous. I have lived a whole lifetime of America declaring its friendship to countries that end up getting destroyed in part because of that wonderful friendship. I don't think I have to give advice to India. It's a little superfluous, but just be careful, you know? There is no alliance there. India is anyway too big for alliances. You are an alliance in and of yourself. Civilizations behave as civilizations do. And so being the most populous country in the world, you take care in your relations everywhere. But I would say the idea, and I do have to say it, it sounds, I hope I'm not rude or misunderstood, but the U.S. wants to use India, clearly. It wants to use India to beat up China. Don't play the American game. That's my... ناي بحكي مخريز بام زلو جن I think it's political elite ناي هندي نتصور زغون علامة زلو يمثلني زلو ما قابر أنا أمريكان مخان تدالو يتمثل تايد بلام زلو نهنداوي أنا كم أخرج ما يكلني كرداكم زلو جن حتى ربي لهنا قرأكم محز أمريكا مخان حدا جنيايو هندي أبها قريلو أب سلطاني لو سلزم محز أمريكا كونز خلها قرأ يكونني لو نفسه زخ على civilization سلزم أمريكا قربت بلكم زلا نعهم فتيا يكونتني لا هذا معلتي نسخاتكم تشاينا خد كونوا مخانكم يفلت يومين أمريكا تشالنج خد قبروا مخانكم يفلت يوم أمريكا مالت سلزم حجز دليل خمس زلو مجابري أنا أتكم نعهم تقريبا من تشاينا كهار مسلوز دليل زلو ينبر نعخاتكم سلو دفتوي يكونن نسخاتكم أبها القريب هندي دما مسايكو طبعا أنا عالم أبها قر كونسل زغل أمريكا أمينة كم حاجة خطوزة تدخل هجرة يكونني نحجج كتقوم لكم خليهم مجابري أخو قبرهم خليهم مجابري أجرهم نشاينا نمهرام كتقوم لكم خليهم إليزا مخرم زر. The only advice to you. It makes no sense. Again, it's superfluous for me to tell you that, but it is very much on my mind because the entire U.S. foreign policy is divide and conquer in any part of the world. That's how empires behave. That's what the U.S. learned from the master empire of all, the British. We learned at their knee, and we still try to apply it. So the U.S. loves for India to be in the Quad. It wants India to bash China. I heard some Indian politicians recently saying, no, it's not Donald Trump's trade policy. It's all because of China. No, not exactly. It's actually because of Donald Trump. So just be careful not to play the game. يمخرم قال له قد سمعوه لأن بحفشة أنت يبلع له أمريكا بوليسنا تاكا بريطانيا ويان ويكا كابتن سنتنا بريطانيا زور زوف منتاليتي اللو مسدما ديفايد اند كونكر مالتيو مقاقيل كاغزا زي أبيسيا نقرات يعبيهم سلوزلو نقال يوم أبقون هاجركا نتهم كان زكو دسوخاني تشاينا نمودا تتكامني تشاينا مسودا قتلكا لك كم زين راشا زقبره نراشا نيوروبا تتقيمو نراشا مسودا حجر ما نراشا تتقيمو بس راشا تعريقو نشاينا كود كتقامو اللي فتنا لدونالد ترامب كريا إلى next topic بوتين قد سبق يرز فلطو يبع المتكلي دما ألا ما يكونن بوتين هندقن I think they tried to play it both ways مسكولاتهم كوينهم كربحيهم زفتنا زلو at some point it's gonna backfire أبكله كجمت الله مخانو نجارات رديو سلزي أتكون تادجن زعج فتان مدرخ سلزو قني مرجعنا هندي أنا بحكي التحساس بيخوين زلو. This is really a U.S. game. India is too big for a U.S. game. The advice is well taken. Maybe India also wants to beat up China, but on its own terms. And when there was pressure from the West a couple of years back vis-a-vis Ukraine, India stood its ground. So, yeah, the مغري من البات تبغ مغري وجن من البات هندي تشاينا خد كركراون دليت كم زلوا يمزبلوا أبزنا هند ميديا دما زي ستيت سمعي دي بالكان مالت هندي بوت هدراودي بقط أبادي بتكنولوجي دي بزخانة يكون من قدو كيمني تشاينا زي متنوع أب متاجن يمتنوع أميديا كم دليتهم يوم تزاربوا كم زعبية حيل زلهم like وتهدروا عقمنا تشاينا وتهدروا عقمنا هندي
ኣይኮነን ምስ ናይ ቻይና ምስ ዝኾነ ታሕቲ ደረጃ ዘሎ እዩ ብኩሉ መጠናቱ ማለት እዩ ቁጠባናቶም ከም ታሕቲ ዘሎ እዩ ግን መልሓሶም ላዕሊ ስለ ዘሎ ኢጎኻ ስለ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ህንዲ ስለ ዝብልዎም ዘለውን ንክጥቀሙሎም ኢሎም ኣይ ቲንክ ቁሩብ ዝሰኸሩ ይመስሉ ሕጂ ናብቲ ካልእ ገጽ ቀንዲ ኣዛረባ ርእሲ ንኽእል Ukraine, rather, could end as soon as this week as he plans to roll out his peace plan over the next few days. Madeline Rivera is in Washington with all the details. Maddie, good morning. Good morning, Carly. President Trump says he wants to move quickly to reach a ceasefire in Ukraine. Here's President Trump on the issue. Do you think Russia and Ukraine can get a deal? There's a very good chance. ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ደልሎ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ሓደ ርክብ ክግበር ቀጥታዊ ዝኾነ ዘተ ንክጅመር ይደፍእ ከም ዘሎ ዝፍትን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ይቆረፀን ኣሎ ንኤውሮፓውያን ኣብ ጣውላ ሓዊሱ ነቲ ኩነታት ንምዝዛም ሓደ ሓሳብ ፕሮፖዛል ናይ ሰላም ኣቅሪቡ ከም ዘሎ ናቱ ቲም ዝንገር ዘሎ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ንግዜ ንገድፎ ግን there is a peace proposal going on. The President and Secretary of State Marco Rubio have signaled the U.S. may be willing to take a pass and move on from negotiations if there is no progress. But the President is hopeful there will be some resolution. And in a shift, Russian President Vladimir Putin says he may be open to the possibility of bilateral talks with Ukraine for the first time in years. Putin saying we have always talked about this, that we have a positive attitude towards any peace initiatives. We hope that representatives of the በሓፈሻ ፑቲን እውን ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ we have always talked about this that we have a positive attitude towards the peace initiatives ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘሎን ወይ እውን እቲ ናይ ሰላም መንፈስ ጠቕላላ ከም ዘይሞተን ዝንገር ዘሎ እቲ ሓሳብ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፕሮፖዛል ዝበሃል ዘሎ ግን ራሻ ክትቅበሎ ትኽእል ድያ ንዝብል I don't know and I'm not sure ክነግረኩም እየ ከረየኩም እቲ peace proposal ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾነ ነፍሱ ዝኸኣለ ንኩሎም ቶም ሓይልታት ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን ዘይምርዳእ ክፈጥር ዝኽእልን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መድረኽ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ፍጥነት ብዘለዎ መንገዲ ንቻይና ንምቁፅፃር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ኩሉ ዓይነት ሕድገታት ክትገብር ድልውቲ እያ ዘላ ኣንጻር ቻይና ምሳና ክስለፍ እዩ ዝበልዎ ዋላ ምስ ራሽያ ዲል ክገብሩ ፀገም የብሎምን እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብዚ ግን ፑቲን ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጦም ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣብ ታሪኹ ነዊሕ ተመክሮ ዝወሰደሎም ተሎ ንብዕራውያን ሃገራት እዩ ስለዚ ንሱ ክጥቀመሎም ክፍትን እዩ ልክዕ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ፅቡቅ ጌሩ ክጥቀመሎም ምስ ቻይና ዘለዎ ዝምድና መመሊሱ እዩ ዝሕይል ዘሎ መመሊሶም እዮም ተኣሳሰሩ ዘለዉ ሕጂ ድማ ኢራን ኣብቲ ሰርከስ ተኣትላ ንኢራን ካርማ ይብላ ኣሎ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ካርማ ምስ እስራኤል ኮይኑ ብዙሕ ይዘራረብ ኣሎ ፑቲን ከ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ርክብ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ተፈራሪሞም ኢራንን ራሽያን ስለዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ራሽያን ኣብ መንጎ ኢራንን ቻይናን ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዝግበር ዘሎ ዝምድና መመሊሱ ዝብርትዕ ዘሎ እዚኣቶም ከዓ ሓያል ወታደራዊ ጭዋዳ ዘለዎም እዮም ቁጠባት ራድዮ ኩነ ወታደራዊ ጭዋዳ ድማ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለናይ መድረኽ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣመና ወሳኒ እዩ ፅኢልካ ብኣፍካ ስለተዛረብካ ወይ እውን ስለዝሓሰብካ ጥራይ ዝመፅእ ለውጢ የለን እዚ ሓያል ወታደራዊ ጭዋዳ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ርሱን ናይ ኩናት መንፈስ ዘለና መድረኽ ስለ ዘለና ወታደራዊ ጭዋዳ ዘይብሉ በኣፉ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር የለን The regime will feel the same way. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says we are ready to move forward as constructively as possible, just as we have done before, to achieve an unconditional ceasefire, followed by the establishment of a real and lasting peace. Still, the two sides remain deeply skeptical of each other, accusing each other of violating a Russian-declared Easter truce over the weekend. Zelensky saying on Sunday that Russia had violated its own ceasefire nearly 3,000 times. Establishment of a real ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብወገን ዩክሬን ኦፍኮርስ ነቲ ኩነታት ተጠቂሞም ንቅድሚት ክኸዱ ከም ዝደልዩ ዘለዎ እዮም ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ዘለንስኪ ምስ ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘጋጠመ ፀገም ፅቡቅ ጌሩ ስለ ዝፈልጥ ሴክሜክ እንድሕር ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኤክስ ክቦ ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ ስለዚ ነቲ ኩነታት ክንቅፅሎ ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ኩልና ንፈልጦ እቲ ዲል ዝበሃል ዘሎ እዚ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉ እቲ ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ ራሽያ ክትወስዶ ትኽእልን ዝበሃል ዘሎ መሬት ክኸውን ከሎ ብሓፈሻ ነዚ ነገር እዚ ቅበፅዎ ዝዓይነቱ እዩ ክኸውን እቲ ዲል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ቦታ እዚ ቀቢፆም ካብኡ ንኔው ካልእ ክጥምቱ ከም ዘለዎም ነቲ ዘሎ ቦታ ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብሎ እምበር እዚ መሬት እዚ ከይዲ እዩ ኣብዚያ ሓንቲ expert بعلم زمتسو جنرال أمريكا خزارة كلها كسمو. Star General Jack Keane joins me now. General, what would a deal between Russia and Ukraine look like? Any idea? Yeah, well, the United States has put a peace proposal together and it provided to the Ukrainian leadership to take a look at it. They've had it, for about 5 or 6 days. And as indicated, there will be a meeting tomorrow
with the United States team, Wickoff, Kellogg, and Rubio, as well as ministers or representatives from the UK, Germany, and France, and obviously Ukraine leadership itself. And the deal that they're looking at, while we haven't seen the deal itself, there's been leaks about it, and some of it has just been reported. እጅንታዩ እቲ ዘተ ሰላም እንኳላይ ንኤውሮጳ ንዩክሬን ኣብ ጣውላ ዝገበረ እዩ ዝመስል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ኮይና ብገቦገቦ ክትገብሮ ዝፈተነት ነይሩ ኣይሰለጠን ኣይተዓወተን ሕጂ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እንታይ ፍሉይ ስለ ዘለዎ ክዕወት ይፅበይዎ ኣለዉ we don't know that's going to be very important ግን ራሽያ ክትቅበሎ ከም ዘይትኽእል ዘተንብህ ዘረባ ግን ይዛረባ It would ask Ukraine to recognize Crimea as being not only occupied by Russia but owned by Russia. In other words, de jure, not de facto. Russia would gain no other territory other than what it occupies, and the fighting would be frozen in place, and it would be a 15-mile demilitarized zone, or 15 kilometers demilitarized zone to separate the Ukrainians from the Russians. Ukraine would also get control of Zaporizhia nuclear power plant, which is the largest one in Europe, which is now under Russian control. Also, troops to enforce the deal would be permitted to come into Ukraine from European countries as an. So, بحفظ أنت حسب زبال زلو I don't know مالت latest ኣብ ምንታይ ተበጻጺሖም ኣለዉ ኣይፈልጥን እየ ግን ራሽያ ጠቕላላ ዘይተቐበሉ ነጥብታት ብዙሕ ዝተቕሱ ዘለዉ ኣብቲ ቀይሕ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኪኑ ዘሎ ባፈር ዞን ክገብሩ ምዃኖም እቲ ባፈር ዞን ማለት ድማ ዲሚሊታራይዝ ዞን ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክግበረሉ ዘይክእል ኣብቲ ውሽጢ ዩክሬን ድማ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኔቶ ማለት እዩ ናይ ፈረንሳይ ናይ እንግሊዝ ክኣቱ ከም ሴኪሪቲ ጋራንቲ ማለት እዩ ጋራንቶርስ እዚ ድማ ራሽያ ኣፅኒዓ ናበርቲዓ ትቃወሞ ዝነበረት ነጥቢ እዩ ብሓፈሻ እቲ ሓሳብ ቀሪብሎ ክቅበልዎ ድዮም ንቅድሚት ክኸይድ እዩ ኣይከይድን we don't know generally ክንሪኦ ከለና ግን እዚኣ probably ናይ መወዳእታ ሻት ምክንያቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ነጊሩ እዩ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ዘለና ነዚ ሓሳብ እዚ እንተደይ ሰሪሑ ኢድና ክንስሕብ ኢና ንሕና ካርትና ክንስሕብ ኢና ኢሉ ነይሩ from European countries as an enforcement. And I think another thing in terms of restriction, there would be no NATO membership for Ukraine. Now, this is a proposal, and obviously there'll be negotiations over that proposal. And I think the sequence is attempt to get an agreement, Stuart, with Ukraine first, and then take that agreement to the Russians. My gut feel here is Ukraine may indeed agree to most of this and maybe have some concerns about the Crimea issue. But I believe Russia outright will reject it. And I suspect we'll be back kind of where we started. And then the president will have to make a decision. Is he going to go after Putin in terms of sanctions? ብሓፈሻ እንታይ ኣብ ዝብሉ ዘለዉ ጀነራሊ እቲ ሓሳብ ራሽያ ክትቅበሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት የብሎምን ወላ ንዩክሬን ኣብ ኔቶ ይተኣቱን እያ ሴኪሪቲ ጋራንቶርስ ካብ ካልኦት ሃገራት ክመፁ እዮም ገለመለ ዝብል ወላ እኳ ገለገለ ካብቲ ራሽያ ትደልዮ ፑቲንን ራሽያን ዝደልይዎ ነጥብታት ከም ቅድመ ኩነት ኣትዩ እንተሃለወ ሙሉእ ብሙሉእ ራሽያ ክትቅበሎ ትኽእል ኮንዲሽንስ ኮይኑ ኣይስማዕናን ስለዚ ናብቲ ባክ ቱ ዚሮ ይብልሉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክንመለስ ኢና ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ ክቁጣዕ እዩ ተቆጢዑ ድማ ንዩክሬን ክሕግዝ እዩ ኣፅዋር ክህብ እዩ ወታደራዊ ደገፍ ክገብር እዩ ስለዚ ኦል ኣገይን ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ክመለስ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ኢና ንሰምዕ ዘለና ብመንፅር ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ይመስለኒ ኤውሮጳ ድማ ንፅቡቅ ዘይኮነ ንሕማቅ ጥራይ ስለ ዝሓስቡ እዚያ ስከስምዋ Now we turn to Europe, a continent on edge where nations are on an arming spree. The latest is from the UK and Poland. Britain wants more missiles and explosives, and Poland wants nuclear weapons from France. Clearly, Ukraine is no longer the priority. Europe is busy arming itself. Let's start with the United Kingdom. London made an announcement yesterday. ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ ሰላምን ናይ ቴክኖሎጂን ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኣፅዋር ጥራይ ኣብ ናይ ኣፅዋርን ናይ ኩናትን መንፈስ ተዓሊኾም ከም ዘለውን ኣብ ከምኡ ዝተሃለኸ ሃገር ድማ ብዛዕባ ቁጠባ ካልኣይ ፕራዮሪታይዝ ዝገብረ ፕራዮሪቲ ኣይኮነን ቁጠባ ኣብ ናይ ስግኣት ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ እንድሕራት እዮም ሃገራት ብዛዕባ ቁጠባ ብዙሕ ኣይግደሱን እዮም ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ things are going to change ነገራት ክቕየሩ እዮም ዩኬ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እቲ ሚሳይላት ናቱ ክዕቢ ይፍትን ከም ዘለውን ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ዩኬ ክመልሶ ኢሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ቁጠቡና ተረመሰ ከሎት ሃገር ማለት ራሽያ ካብ ፀቢቑ ይርሒቑ ዘሎ በስመ ኣብ ኢሉ ሂወቱ ክመርሕ ዝኽእል ዝነበረ ሃገር እዩ ግን እንታይ ገበር ኣብ ዩክሬን ብሕቡእ ብዙሕ ረብሓታት ናይ ዩክሬን ንክረክብ ኢሉ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ
ፑቲን ድማ ተዓዊቱ ነቲ ሃገር ይቆፃፀር ኣሎ ነቲ ተረፈ ድማ ኣሜሪካ ክትወስዳ እያ ስለዚ ካብ ተበገስና ናበይ ንኸይድ ዓይነት እዩ ፖላንድ ድማ ከምኡ ኣክንዲ ካልእ ዝሓስብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ካብ ፈረንሳይ ካብ ገለ ተለቂሑ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ጎኒ ኣብ ጥቃ ራሽያ ስለ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ራሽያ ድማ ፍሉይ ስለ ዘለዎም እዚ ኩነታት ተደቂሱ ንበይንና ከይሃርሙና ዝብል ስጋት ስለ ዘለዎ Let's start with the United Kingdom. London made an announcement yesterday. They will ramp up weapons production. They're calling it a war-footing production model. And they want to achieve two goals, more manufacturing and bigger stockpiles. The UK wants to produce two things, RDX explosives and propellants. These are used in artillery shells and missiles. Britain currently imports the RDX and the propellants. They get them from France and the US, but now they want to make it at home. So the UK wants to build its war reserves. What will it cost them? Friendship with France and the US. Here's why. For the UK, this is about self-reliance. They are preparing for worst-case scenarios, like Donald Trump. The US president has sent shockwaves through NATO. His threats to exit the group have left Europe worried. So if the US pulls back, the UK does not want to be caught off guard. ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ክንዲ ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ገለን ደፍርዩ ኤውሮጳውያን ኣብ ኣፅዋር ምግዛእ ኣፅዋር ምፍራይ እቲ ቀደም ገዲፎሞ ዝነበሩ ኣፅዋር ናይ መዳፍዕ ድዩ ናይ ሚሳይላት ድዩ ንኩሉ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ባዕሎም ከፍርይዎ ከም ዘለዎም ይመርፁ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ነፍስኻ ምትእምማን ኣብ ነፍስኻ እንተደይ ተኣማሚንካ ንመሓዙተ ኣሚና ኣሜሪካ ክትበንያ ገለኢልካ ዝኽየድ ዝነበረ መንገዲ መወዳእታ ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን Europe is on edge ክበሃል ከሎ ኤውሮጳ ኣብ ጫፍ እያ ዘላ ክንብል ከለና እቲ ጫፍ ናይ ብሓቂ ብዝርአ መንገዲ እዩ ጫፍ ዘሎ ሳክድኒ ስለ ዘረባ ወይ እውን ስለ ምፍርራህ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኣብ ጫፍ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ኣሎ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ክትርዮ ይምሕፀነካ እዚ ኣስከስምዋ ሕጂ about financial literacy. Whether you are a student with a summer job or a part-time job during school, whether you're in college, whether you're starting your career, or whether you are at the end of your career, making good financial choices. استري وزلهم ناي أمريكا أبزبنا دونالد ترامب تريجري سكرتاري ناي كتابة حلافيو انتهي زبل زلو زعبا فاينانس نفسه كفسب كمهارك خلالو نكحات ناي كتابة نقبر كنكلال لنا يبلو مالو نسبة أمريكا نعاين نعاخان نعاخي ونخلهم زملكتيو مخنياتو حجنا أتينا يزلنا مدرخ نوي حمتات جيريو سقيل كامخات سريح كادو موزامسي خامخات راي كواتس أكاي كونن وي كواتس أكاي كونن ناي قدم كتابة كردا أكالو ويزبل زلو كتابة كردا أكالو مالت دما إيكونوميكس كمي خيدالو مالت يكونن إنفستمنت كردا أكالو فاينانشال أسيتس كردا أكالو إنفست قبر كتكلال لك تردي كادما سقيل كبحسس لبام كمزي هذا سد دويل اللي مون نزخ قبر الكايل نزي يكون نو فليت كاستوعد كات نسخات زورو أوتيستان نسخايغا ناي جنزب كأوتيستا سخاق صاب زي كون كاتعوات هيكون كا بانك أمين كاديو نقلا أمين كاديو ناي جنزب كأوتيستا سخاق كون لك نزي أمس من تاتا هاي زي زبكم زلو كلتا نقرات حتى وصلكم باقيرنا هنودينا كلتا نقرات سلزلو أبزي بزوح زارة بولن زلو You all very much, and especially thank you, Mr. President. I'm really honored by your trust and confidence that you've placed in me to head the SEC. But I really must say the Oval Office has never looked better. One could really describe it as glistening, and I've heard stories about it. It's true. It's the touch of a confident president leading with optimism towards an American golden age. So thank you for that. And so to my wife, Sarah, and to our sons, Stuart, Peter, and Henry, thank you all for your steadfast so that your son could stand here speaking to you all today. So to my friends, my family, my colleagues who've worked with me throughout my career and helped make my appointment today, it's time for the SEC to end its waywardness and return to its core mission that Congress set for it, investor protection, fair, orderly, and efficient markets and capital formation. ستري وزلهم SEC زبحل هذا كاتم أقدستي تقوصاصرتي ناي فاينانشال اندستريو بفلاي أب كريبتو إنفست تقبرو زلهم ويون تحاسبو أتي قدم حجي نايز بوتا زحيزو زنبري جيري جنسلر زبلو قداماين تالاي زي بلو تقند صلاعي ناي كريبتو ناي بيتكوين زنبريو سلازي نسو نكإلا إذا الكريبتو اندستري أبو يزمر كوس نيرو مسعينا تيز بال مغنياتو أمنا نعون مدفع ليتم معلت مسبانكتات كوين سرح زنبريو نسو تفقيلو نكريبتو السيز بالسب مراح سلازي مثلا تكريبتو درون اللي على قصو جامب قبر جمير الله سمانين كنتان قال زنبري بيتكوين درون ابتس عن 4 دقيقة بالله again أبزو كله بير ماركت زنبري حنفش فيش تايلك مانه أتقال فيديو يمسي اللخون من تان سبسل زير دو جن اتوم ينفسس قبركم أبو تصنحو زي قبركم دما أخذ قوزو فتنو we are going to witness هذا فلوي تاريخاوي نايكو طبازلا كن رينا نزو زي تقبرو زر لهم you are going to regret it كتتعسو ليهم كن ديك زي نجير اللخانة
እዚ ጉዳይ እዚ መመሊሱ እቲ ስካት በሰደር የኩም ዝነበርኩ ናይ ትሬጀር ሓላፊ ናይ ክሪፕቶ ኢንቨስተር እዩ እዚ ናይ SSC ሓላፊ ከምኡ ናይ ቁጠባ ሓላፊ ከምኡ ትሉትኒክ ዝበሃል again ኩላቶም ኣብ ክሪፕቶ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ባዕሉ ናይ ክሪፕቶ ኢንቨስተር እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንግሎም ንነፍሶም ንጅብኦም ንቁጠባኦም ክብሉ ፖሊስ ክቕይርዎ እዮም ንሶም ተሓዊስና ድማ ክንረብሕ ኣለና ካብ ማዕዶም to protect investors from fraud and keep politics out of our security of Americans. A top priority of my chairmanship will be to provide a firm regulatory foundation for digital assets through a rational, coherent, and principled approach. We will work to ensure that the United States is the best and most secure place in the world to invest and to do business. So, Mr. President, again, thank you. ይብላሎ ገለ ካብቲ ቀንዲ ስራሕይ ነቲ ዲጂታል ኣሰትስ በዓል ቢትኮይን ክሪፕቶ ማለት እዩ ሓደ ንጹር ዝኾነ ፖሊሲ ከውፅኣሎም እየ ነዚኣ ንኸይገብር ትቕድሚ ዝነበረ ንዓመታት የሳቒዎ ነቲ ኢንዱስትሪ ስለዚ this is a major development ንስኻትኩም ድማ ኣስተውዒልኩም ነቲ ኩነታት ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስዱ ክትመሃሩ ትደልዩ ድማ ምሳይ ክትመሃሩ ዮር ዌልካም እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስብ ዝጉዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ ኮሜንት ፀሓፍ እናበልኩ ኣብዚ ክንወዲና ተፅብቑ ቻው